Ассалому алайкум дӯстони азиз. Инак боз як нашри нави барномаи Гапаросташ ва ман Мақсудхоҷа Баҳодуров ва ман Санҷар Шерматов. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Мо мақсадҳоки маслиҳат кардем ки ин барнома камтар навигарӣ дарорем. дигаргунӣ. O'risi bugün razi kunим kamtar guftimu. Asohi meditsina як odama da'vat qildim. In odam spetsialisti diagnostika MRT Soibov Dalerako. Dalerjon. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Хуш омадед барномаи Гапаросташ. Раҳмат. Разнообразиятун манам, а? Не, то шумоя мо ягон духтура ҷездем, диге вая ҷездем, блогерҳои ҷездем, юмористҳои ҷездем, шумо якум борда якум. Хотя шумоям асоҳи блогинг дуранда не. Шумо практикующий врач, который блоги худатонро мебаред. Да, шумоям блогер шудасед, значит май не. барои ҳамон мо шумо даъват кардем ки шумоям одамро мешиносанд. Як дар бораи худатон якумаш мепурсем, бо сони естественно дар бораи профессиятон як саволҳо ҳаст ки шумо умедворем ки шумо ҷавоб метед. Мебинем насиб чизетонем ҷавоб метсем. Не, аслаш духтураам чисто юмраш нақс. Ман медонам, чунки акои худам духтур, чисто юмрашам аҳаниман зиёд. Амин, ако шумоям оям ба мӯликас дарекаям мешиносанд, чунки ино мӯли Фаррухҷон кати гурб кати ҳамкорӣ кардан, мӯли сторисшон ба рилсшон ба мумкин ин одаме дидиги шумо дӯстони азиз. Хуб, Dalerako мо сарашпа мехоҳем ки камтар дар бораи автобиографиятон гап мезанем. Акун шумо мӯликас намешиносанд, шумо аз куҷо, соли таваллудтон чанд? Обязательно. Чугӯед? Так, Соибов Далер Каримҷонович, 30 май 1989 сол дар Душанбе таваллуд шудам. Роддоми 2. Мактаб ҳамҷо хондаги шумо? Да, Кӯдакистон, мактаб, института ҳамаша дар Душанбе хатм кардагиам. Як моменташ аст ки ҳамаш ба забони русӣ. Ман группаи русӣ ай Кӯдакистон сар карда. Ҳамин ба камтар легче на русском. Да, не легче на русском. Хакун барномаи моям озод. Хоҳед русӣ, хоҳед тоҷикӣ, чӣ хез тонед гап занед бемалол. Института 2012 сол ба хатм кардам. Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистона. Интернатура по специальности хирургия гузаштагиам ман. Ман специальности хирург дорам ки дӯсти наздикам Бобоев Манучер ҳамин диагностика ва дилама гарм кард, барои ки ва интернатураш по рентгенология буд. Рафта меомадам пешаш, корашам медидам. Ман ба бисёртар мақбул шуда баъди хирургия диагностика кардани хирургиям зӯр рафтоста буд. Баъди рентгенология, баъди ҳамин интернатураи хирургия 2 сол ординатура ман якум мед Сеченеваба дар шаҳри Москва ҷамъбаст кардам, онҷа хатм кардам. Баъд 2016 ба уже хуҷам ба кор ба омадам. 2016 шуд. Шумо масъулиям хондаги значит. Бале. 10 сол эси хуҷам ба кор кардосед шумо. Акун 10 сол мешад. Хоки хуҷам вазбин. Он дига одам рафта намешад. Вақтан Александр Македонский онда дармондагӣ. Ҳам хе. Ҳозир 10 сол эси якта ҷо кор кардосед ё? Якта ҷо ба Луқмони Акимба. Ҳамунҷа Рузиев Акимҷон Баротович ҷеғзидаги будам. Баъд вақти ординатурам ба уж маслиҳат буд ки ҳаминҷа ба омада кор ташкил кунем амина. Мо хуб гуфтем, кора сар кардем ҳаминҷа омада. Шумо чӣ хел шуд ки шумо соҳаи медисина тайла кардед? Имина ман интихоб кардед. Духтур меша, майдагитон духтур меша. Ин момент буд майдаким ба ёдам бааст, ман вай паховая грижа операция шудаги будам. ҳамунҷа ба ҳамин процесси чихе духтуро ёдам бааст да, олям ма чихе наркоз ва пешаи наркоз тайёр кардаги будам, ман дароварда. Анамин чиз дар калам мондаги буд, маъқул шудаги буд ҳамин соҳа.
Аймба уже духтури ба ай майдаким духтур мешам гуфта. Оза шумо хирургами? Да, спецхирург. Практика будосиме хирургия? Не, акун баъди интернатурам акун хе хато мешавад агар духтур ҳама тарафба худаша занад. Да. Барои ҳамин мо ба духтурҳо специалистҳо тақсим мекунанд. Нейрохирург, уролог, травматолог, офтальмолог. Ҳамба рентгенологам акун якта соҳаи қавӣ специалисти нағз шавӣ ин беҳтар. Ман ба чиш нағз буд ки клинически мышление хирургҳо ҳаст да бо мегӯн. Вақте ки ман МРТ мекунам ё КТ мекунам, здесь я ещё как и хирург думаю. Чё может быть проблема? Рӯйдаш ба проблемами, ҷигараш ба проблемами, айсоби чӣ шудагӣ. Ҳамин чиз ман ба сахт ва ёрдам кардак да хирургиям. А так худи ҳамин рентгенолог там МРТ мекардagi, КТ мекардagi одамо ба ғайри шумо мисол ҳамонтур дидан замона гуфта метавонадме ки фалон касал дорад гуфта? Якумаш сахт вобастагӣ дорад ай качествои съёмка. Допустим, МРТ-ам чанд намуд аппараташ ҳаст. Ҳаст ки низкопольный, допустим 0,3-0,4 Тесла ҳаст, високопольный 1,5-3 Тесла ҳаст. Ин фарқияташ медонед он чӣ ки iPhone 6 буд ку я вақто. Ин допустим iPhone 17. Суратоша допустим чӣ ки шумо мебинед он дута сурата. Айроем допустим iPhone 17 ба ҳама деталёш маълум и при этом врачу рентгенологу осонтар ҳамина чиза ваиша заключенияша навистан. Всё равно а качество съёмка обязательно качество съёмки всегда играет роль. Яъни шумо зӯрме? Худова шукр зӯр. Акун бошад 1,5 Тесла аппарат дорем. Ин мо 2016 сол ба установка кардагӣ будем. Он вақт нав аппарата дар ҷумҳурӣ якум аппарати 1,5 Тесла буд. Ин ҳамин Луқмони Ҳакими вақташанда 1,5 Теслаги якташон ҳонда буд. Бале. Ҳозир аълишумҳо баландашам ҳаст? Не, ай мо баландаш нест, ҳозир ҳама ҷо ҷумҳурӣ ба 1,5 Тесла мондагиам, да. Хай худо ба шукр нул шудагӣ. Да, да. Одам эътироф кардор невай. Полный рост сканер мекунадме? Не. Полный рост сканер намекунад. Аппарати дагиетон шумо, хай як МРТ кадагиетон, аппарати калон. Лекин зона сканирования, ҷои съёмкаш ранги варақи А4. Альбомни листо ҳастанд ку? Зона ана бисум чӣ қад чиз меғунҷад ҳамин ҷаба, анамун области съёмка мекунад. Ана бошад ҳозир якта савол метиҳам. Масалан ман хор рафтам. Мана манинҷима сканер кардид. Ин малый тас. Малый тас. Киссам ба чанд бор гудеша шумурда метавонед? Танга бошад. Танга мумкин мемдиба? Мо мебинем ки танга ҳаст да. Акун МРТ як чизи вай мебинад. Органи ки об дорад, ҳавай нағз мебинад. Пул об надорад ку. Лекин МРТ магнит танга ба реагировать мекунад. Это металл. Мо сразу мегӯем ки дар киссаш танга дорад ё ягон чиз металлический дорад гуфта. Ина сразу мефаҳмем. Кетеба маълум мешад шакли танга даже. Компьютерная томограмма ё томография? Томография. Компьютерная томография это КТ. Магнитно-резонансная томография это МРТ. Танги хӯрдаги бошад гуҷоби истодааст дида мешад, ҳа? Акун вая рентген мекунанд аслаш. Ҳам арзонтар, ҳам информативный. Ҳозир ҳамин мобайни ҳамин сета чиз гуфтӣ. Рентген, КТ, МРТ. Кадомиш самый безопасный для одам? Зиёнаш камтар. Зиёнаш камтар, да. Акун зиёнаш камтару қариб гӯем нест, это МРТ. Потому что это магнит. Магнит не облучает. Магнит инан телефон, магнитные бури, ки ҳаво мегирад, мегон. Таги сотовый антеннаи ва сотовой связи антеннаш магнит дорад. Электромобиль магнит дорад. Мақсад вот это всё. Телефони ки дар киссатон гирифта мегирад, тоже у него есть магнитный фон. Да, магнитный фон есть. Амба чӣ қад ки ҳамин микроволновкаи хонатон зарар дорад, ҳамин қад аппарати МРТ ҳам зарар дорад. Баъзе мешавад ки мисол баъзе одамо мегӯяд ки ман МРТ кардаму ман ба ҳаво нарасид, ман дилам алишхе шуд. Вот это насколько правда? Одам действительно это правда. Здесь не то, что ҳаво нарасид, это называется клаустрофобия. Боязнь замкнутого пространства.
ин худаш внушать мекунад ки این همش внушение دیگه هم توش به خودی وای اونجا با هواش ما наоборот аппарат ба اونجا با салқини метем барои ки аппарат бояд дар салқини истад اونجا аппарат ҳавош тоза اونجا барои ки даробро нест полно изолированный ай берун аппарати МРТ ба мо бисёртар метавонем зарар расонем чем вай мо ба я чизи оҳанӣ кате дароем вай кашида гирату вай ба зарар мешад да ин чиз ҳозир ихеба например баъзе касо садамон дучор мешуду устағонош ба штатив мезанад оҳан штифу ваҳо МРТ ка наметавонад дуже метавонад есть парамагнитный металл мегӯн ҳозира замона ба ҳамин охирон соло қариб ҳама металлои медицинскӣ они парамагнитные ва ё надорад свойствои магнитӣ бемалол вай кате даромада пештараш бошад мекашад худаш ба аппарат да кашида мегирад мечаспад хеле случай шудагӣ унҷа магнити хайн магнитчаи дагетона тангаи чихе мекард вай калон магнит да вай просто корпусаш маҳкам кардаги маълум нест шумо багани як магнити калон унҷа бисад ин ҳозир унтиш бигӯям агар магнити калонка кулӯла астку ин ҳамуна размери ҷудо калонаш да дурда вайба медаро правильно андиданку сравнение ҳамин шумоям акун вайку масалан МРТ мешинед лекин любой ҷо баравед шумо духтур гуфта шунавад агар одамо любой байдаша мегӯд шумо ин будагӣ намегӯд ки ту допустим рентгенолог ё офтальмолог ё духтури гӯш менчам заркад духтур чокидагӣ ман гапде ин жизненный это свай кадим ба харабиси он кадим рилс оле худо хат мебирад ва як одам жалоб мекунад ки сарам даркадос мегӯд دیمش میگفت که ها دکتر به نشان تا یک دکتر آشنام بگفتم هر دفعه حسونی میبینم میگفت حسونی اینم میپرسد که هوا دکتر آشنا کدام صاحب دکتر گفت پاتولوژیست میگفت وای نمیدوند که چیزی بود سونی میبینم آخر میبینم اما با اینکه این چیزا انجام و یا شاید آدمو بعضی آنادونیستن دیسیپلین که شما طوری که اوی وای به هم دکتر میگید میخوام моментو مثلا میگید شما نمیدونید چه میگید акун именно соҳаи ман ба ман мӯл ҷавоб дода метонам чӣ ба мо рентгенолого сахт фарқият дорем ай клиницисто мы диагносты они клиницисты допустим хирурги терапевты ино ва ё тавбат мекунам мо ташхис мемонем лекин чтобы мо правильно ҷавобаша нависем мо бояд ҳар якта духтур кате ҳамин спецаш кате баробар проблемаша донем ам допустим терапевт ми мо терапевтические ама знания бояд донем хирург ми хирургическое бояд донем нейрохирург ми мо даже анатомияи нейрохирургическое бояд донем допустим нейрохирург кате уролог агар байни якдигариш дар бораи ҳамин специ худашон гав зананд уқа намефаҳманд допустим уролог мағзи сар кате кордор не намедонад ҳамин ай даври студентиш анатомияша медонад оне ки чӣ касалӣ дорад чӣ хел нейрохирург медаро ҷарроҳӣ мекунад ин чиз процессоша намедонад также нейрохирург уролога намедонад допустим касалии урологические лекин шумо ҳамаша медонед мо бояд донем агар мо надонем мо наметонем ҷавобаша нависта ҳозир айн гуфти гепатон ваҳои узкий специальностишон ешо широкий специальность правильно мы должны со всеми на их уровне общаться понятно например ваҳо гуфти шумо ки общая анатомия медону лекин соҳаи дигарише хондагӣ намедонад бале шумо ҳамаш хондагӣ акун мо ҳаракат мо ҳолиам мехонем мо то примоям мехонем худо хоҳад мун медицина дуртар мебинмо шумо худатон ба рай кунем ин ҳаёт ба чӣ хел хоббитон ҳай масалан хобби ба ғайри настольный теннис غیر از نستال دیده نه істория غیر از نستال تنیسو غیر از پول شمردن دست با چیزی وای رسم کشی رسم میکشی вообще расмой войма него но это хобби я люблю рисовать бочи Sige poki egon to галерея картинтон деметоним не то ин дараҷа не хонанда ягон четаshi мондагими шумо акун даври ҳамин то вақти студентиё будагим ба ман бисёр акун вақт аниме тамошо мекардам баъд ҳамин персонажҳои аниме бисёр мекашидам
بود من بایم بود پورتفولیو بود گفتی گفا ولی از آیم سوالام شما جواب دید خونتون انده یگان نه. چی تنده کارتینگ تایم نه تا درجه بیدر این میبدست شахмат بازی میکنم شخص شахмат خیلی نغز بازی میکنم من بازی نمیتونم نگه شما چی من бозӣ ки метавонам я не скажу что вот профессионал лекин озу шумо мумкин боити ҳам я давно не практиковал лекин як сар кунем бозӣ мебурам اینم خیلی داونو پرکتیک نکردگی آدم بردن نازو بینم теннис бойна تنیس ما از ریتلو گفتمانیم و نزدیک ما اینا که تنیس بازی کردیم من باید دادم برای همین این تیمه شد این تیمای افسوزد گذاشته ако Executos negud. не чуям гӯйтон агар просто санҷар боид одам хушаш не ҳамҷа Ким? бо сах оправдаться гавса акун медонетон хай мардак бояд тан теяд буридагиш баям гуфтам نه хай تنگ گرفتم بود охираша гуфтам гӯед споротам хана омаду ман гуфтам халат мегуфтам نه حالا با میریم این دفعه результат دیگه خیلی میشم ако яхтисишам назар бигирид ин одам корранде мултар корранде мо охи яхе тирофикоси дезар ҳам хей рафтаги не бояд чӯ шогирдча доштаям умид не умид наметавонам шуд ман одам шинохтам нагӯед вай бедар сах бозӣ мекардааст бо камкам подсказка мекунам вай сах бозӣ мекардаги ба ино не من خودم سخت بازی میکردم پروسه واسه مصلحت دادن میتونم و خودم بازی نمیتونم خب چه کینوی نازل بینید مثلا кино бошад مثلا فانتاستیکا комедия драма не акун кинои марвел бисёр тамошо мекунам фантастика баъд сериал нашихда сериал моям фанатои марвел хай марвел ай миллиард расход мекунад сиёмкош ба чихе тамошо намекунӣ ӯ боло мешавад ҳозир якти шумо савол масалан ами кино гуфтану ман например киноҳои чӣ гӯям сериалҳои дар бораи духтурон боли дидагида вот акун то он дараҷае ки шумо дидагӣ насколько то что показывает в фильмах это правда ну на процентов 30-40 правда 30-40 да если ҳозир ҳамин процесси тавбата сиёмка кунӣ вообще неинтересно да на ҷарроҳиш унҷа ҳичи наметовад мақсад ва фақат ҳамин хирурго мебинам барое ки майдача разрез дораду вай чтобы одам ба интерес мешавад они начинают художественный вай гирда ҳамин як чиза боло гирдашба ҳам хеле войма Лекин- када нишон метавонам من اوی میکردم که حقیقت به آنچه نزدیک گفته چون не شما 30-40% досед 30-40% масъала информация метиҳанд ку яхе чизо допустим данные пациента мегӯн хестоз давленияш анин чизои допустим ё анализоша перечислят мекунанд фалон анализаш хест гуфта ин чизаш туғри лекин анин допустим ҳаст сиёмка ки кинои вай тамошо кардагитон анатомия страсти да я смотрел унҷа якта эпизодашба айстройка мебиёранд занаку мардак мақсад часпидаги труба аин лав даромада аёсун буромадаги да ва ё бо шиштан обсуждат карда болошба чихе мегирем чо мекунем консилиум кардостан вай хеле ҳолат ба метавонанд зинда набиёранд да хеле чиза ана ҳамона дидан замоно ҳамин гуфтам лекин охи хеле накунанд невозможные чизе нишон додагӣ да невозможно ям гуфта зинда монданаш мумкин и хе нахсар гуфтан труба даромадаги мун ту ду кас ба даромадаги ду кас допустим ман аз мо ҳам то рӯбарӯ истоди пуштумо омда мезанад ману ашмо гузаштим бурова труба чӣ қадаре вай калом мекун хай фарқ акун сотка не ё 50 мумкин буд мақсад невозможно да вероятносташ кам ман ихе мегӯм да теоретически можно как бы ҳамин чиз метавонад шуда да но насколько ин удачно бояд аисун дарот аисун бурод да малавероятно чтобы в жизни важные органы задевать накарда конечно унҷа худаш як кровотечение чего стоит да якта ҳозир ҳамин гап якта серии доктор хаусанда ман дида будам здание меғалтад почакаш мана ҳамин почак таги бетонба мемонад ва кишол карданаш накун намешад мегӯяд ки ҳаминҷо мебурим мегӯяд ва духтар юҳ намегӯяд ман
я хочу, чтобы моя нога была цела, мегӯяд. Ин не вайне, короче, мебуранд ҳамуҷо, вай илоҷи бароштан нест битона, ҳамуҷо мебуранд, то вай нарафта мемурад, мисол жировая эмболия мешавад. Ман гуфтам, хай это боли понятно, мисол баъз вақт мешавад ки ҳамунам зинда мебурад, это уже ман мегам, бола сахт банда там хун мебурад. вай уже вай мешавад, гузаронд ваҳо. Унҷа акун проблема бисёр болевой шок. Да. Кровотечение ва чанқа истодаги. Чанд литр организм одам хун меша? 4,5 литр. Ода ҷӯзна 4,5 литр ҳай вай тез бром мебурад, дехи калон бурад агар. Особенно артерия задаги бошад ва мечошад, да? Почаканда артери калон ҳая? Ҳама ҷо ба артерия ҳаст. Просто почак ба ва ё артерио сосудои калон дорад. ҳозир дар бораи ҳамин диагностика гуфтиму. Касби чӣ назари худтон ба шавқовар? Да, диагностика она именно ҳамин 10 сол байни 10 сол ба считается престижной. Барои ки биҳад аппаратҳои зӯр биромад, да? И тарафи узи ба аппаратҳои зӯр биромад. Мақсад будан ин чизо, но с каждым годом технология пешрафт достан. Ман кичиму ин савол додам, бо то же самое сериали доктор Хаус мерам, вай агар шумо надидам гуфтид, лекин ман шумо камкак вайша гӯям, он диагност, который берется за такие случаи, которые другие не могут разобраться, да? Як ваошай ҳамкорошай консилиум мегзаронду, вай ҳамун якта серия, ягонта случай такой сложный разобраться мекунад. ҳамоне дидаги ман диагностаям худи детектив воин баст, я гуфта будам почему, потому что вай касали ки очень сложно ва я илоҷикта меовади, что чем болеет вай пациент. Ам ба ҳозир ин шумоҳо ҳамин хел случайҳое ки сахт вазбини ки шумоҳо дура сериёс кофтасоне касалаши ёфтагиотон ҳаст? ҳа, и хеле ҳолатҳои мо ба ҳаст. Допустим, мо заключение метонем то 1 соат ам теҳем, метонем 3 рӯз баям теҳем. Ин чиз вақт мегирад, да? Мақсади мо чи? Главное ташхиси дуруст кунем. Правильно заключение. Ҳа, ози агар мо духтуроям, допустим, ҳамун духтури тавбатам ба умед роӣ мекунад ки мо як информация метиҳем ки ва ё тавбат кунад, барои ки уже бемория ёфтагитон ба 50% тавбат ҳисоб кардан гиред. Уже ҳал, да? Барои ки медони чия тавбат кардан. Авай надони тавбат кунӣ, корона ин намешад, да. Ҳамин ба мо ҳаракат мекунем максимально информация. Ози агар мо теҳем под вопросом, допустим, ким чи ҳаст гӯем, хавай духтуроям чӣ барои кадом мегӯтем? Пальцем в небо боин, давай, непонятно. То ҳаракат мекунем. Хуб, якум камтар саволи шумо ба ноқулай метиҳам. Чӯ МРТ қимат? Ман шумо ба ихе мегӯм. МРТ қимат не. Дар Тоҷикистон шумо пултон кам гӯед. Ҳамин сравнение с Европой гирем. МРТ мо ба агар доллар багузаронем, ана средним $35. 350 сом моба. Нархои мо $35. Европа ба $600. Ҳамин чизе ки допустим шумо мебиёед саратон МРТ мекунед $35 меспоред. Европа ба ҳамин чиз ба $600 ё зиёдтар меспоред. Мо аппарата ранги ҳамон европейцо ай як ҷо мехарем. Ё ай Германия, ё ай Япония, фаҳмидост, да? Мо яхе нарх кате мехарем аппарат. Аппарат қимат, сахт қимат. барои аппарат пулаша бировардан ай арзон ка намешад. Акун унҷа ба ай беғарзи вай бо расходный материал дорад. Плёнка дорад. Шикасту рехти аппарат дорад. Ва запчастошам проблема бегиса? Нест мо ба мо ҳавои запчасташам файрод мекунем мегирем. Устошам де? Устош, худо ба шукр, устош охирон соло ба устои нақс пайдо кардем. Но ки то ҳозира ҳамон устоя файрод мекарданд. Запчасти хити мебиёд. Да. Ин ҳамаш устоҳои худомо тоҷико ҳаст. Да, зӯр шудагӣ худо ба шукр. Ва ҳам рафта хондондост ҳамин Да, мисла. медицинский инженер мегӯм. Ози ҳам установка мекунам. Ози монда. Ҳам соз мекунам. Мехонондагӣ ҷо ҳайми? Ози ман гӯё инженери медицинский бошам.
хонда омадагиам. من به یاد شما شاگرد میگیرم. شما допустим факультети инженерии هست ما با خیلی تمام میکنیم دکومنت میگیره تو. но уже دستی استاد با راست میشه دستون. این سری داستانمون سامبوسی ساعت یکم بار گیر نگفت نکنید. اما خیلی بهش اومده است. گیریم. نه اگر دلتان گوش نباشد به امروز گفتم میگم این برای خوردن اصلاش همین نوری معروف موقعی همکاری میکنن همونا داده فساندن که برنامه‌تون به امروز خوردش امتحان گفته. ها سونی ولی خدا خواهد برافتون به سبایم میتیم و نکی وای براف به. آزی نکی بیمالو. لیکن عموما من خیلی برنامه با یکم بار اومده استم. خیلی به هر حال شرم داری کمتر هست سکوون است. نه چیزی شرم میداد شما هم مثلا بلاگرش دوستید من در ویدیوتون دیدوسیم قریب که هر روز پگیر است که سر میکنن. آخه فیسبوک در نموشیم به تو کاربر رفتن روبریکی چه بود؟ فاکت دیاگنوستیکی пока еду на работу. Пока я еду на работу. Сторисшоно манам пасен демистам сет подписано. Чанд кас да комментария мен вай навистаги якун личка менависам эҳтиёт кунед ба умеди мо шуда як рава эҳтиёт шавед. خیلی با خواطر میشم خرسند میشی. دوستان عزیز اگر یکم مسئولیت‌های دلیرکای میگفتگی باشتون اینستاگرامشون رو میمونیم. حادثات که مونتون هر روز ستوریسشون های با پوبلیکاسیونی که آدم باز وای دانستان ضرور گوییم میشد. هم خیلی اینفورماسیون های پلیزنی. پلیزنی اینفورماسیون دار. حادثات که مونتون. اوزی دلیرکا اینجا سیام کشلی استاد است. برنامه ما این فوتوزونه ایونته. شما اویام یکم بارم دوستیدن؟ ده یکم بارم جاش خوش بود. اینجا کلیم داماتون عمده فوتوسیسی میکنم یا اینکه زاکسشون میگذرونم. خیلی هوا گرم شود سالکین زمستون با گرم شرایط که مونده گیره برای کلیم داماتون. شما این اوکی چندی وقت از همکاری که داشتیم من زیاده از 20 لوکاسیون های این ثبت برنامه فوتوی استودیو سیمو ثبت که داشتیم که با صفات‌های فول اچ دی 4K توی معرکه‌های شمایی وار وقتی کوتاه ثبت کرده میتونن اگر خدمت شود ما میگیم آنها ما برایدگی اسکیت میشن روز با روز شرایط تاجیکستان هم زیر شده است ناویگاری زیر شده است همین با کوی استفاده بردن نکنید حاضر همین ناویگاری و پیشروی گفتیدو نسکال که مدیسینی تاجیک نظر به سالهای پیش ترقی کرد به فکر شما با فکری من همین آخران 5 سال سخت ترقیات دید برای که اپراتسیون بهت سложная در تاجیکستان سر کردن سیامکا و اپراتسیون کنی سر کردن تشخیصی مقصد اپاراتوی تشخیص کنی آوردن با قوتاشه کن سال با سال ترقیات کردیم عقیب نمانده سپیشالیست‌ها خارجی رفته خونده اومده دیگه همین جواب وجود خودشون درس دادن. شما کدام دولت به سفر کردی؟ سفری کاری می یا دامگیری فرقش نه کجا بودی شما؟ خیلی بودم یگیپت با بلاروسیا با روسیه با خیتای با هندوستان با اون دگی سوال دچی؟ نه کدام دولت بودی شما؟ بودم و основном کار کرده دامگیری ما دخترها کم میریم راستگی. که آمون کدامش؟ باید یک تاش بعدم یگیپت و دامگیری. منم. های حاضر من شما که میخواد صحبت کردیم پوینت شده خیلی سیاسیونه هم تو بیشتر آدم ها 11 سال خونده شما قریب 20 سال مکتب و اینستو خواندگی بابام میدونی що человек образованный حاضر یک روبریک ما هست سوالای منطقی که حاضر سنجربek شما سوالای میتونن و کن это урочи بگیم که логический вопрос который как вы когда такой برای شما نظری ما اصلا وای نمیکشید باز ببینید نمیکشید مثلا گفتن نمیشه وابسته سوالاتو подставить کدانی باشه نه подстава دیگه اگه جدا وای کنید دیگه از اون چیز یاردم میتیم یکموزه گوش کنید چیزی یا پگورس خستگینده یا اینکه پیش از خواب اقلا یک بار میقاپیم چی با خندیدید تلفن правильно فکر آدم درست کردن در شما تلفن قابل نخندید نه من دیگه چیزی کردم اگه چی نه من بردم دکو
نه حاضر همه میخشتگی اما خستم تو میبینیم که کیم خسته روی نشتی میقبد آدم. خیلی ساعت دیدن در کار کو بودلینگ یکمش اینکه بودلینگ میشد دیگه نکشید نمیشد میخیزید یکم نمیخواد شب بیان خور هفته که اون بودلینگ مونده سانا خون میرید قبول. خب از شما بهتر من نرمال جواب دادن Tamam yakın sizinle gideceğim. خب دختر یاش زنکی کلونه چیزش کلانتر Sinir salaş. Ne var? Сейчас okuşluk şu ne? فکرشان تولید یا خیر شما چند خندیدید وقتی سوال با Ma cevap میدونستم. من اینا گفتگی بودم نه Hemen işe این میدونستم. همه سوالاتون هم خیلی دوست مثل نه نه Можно и так сказать. دوست مثل اگر فکر وایران باشد اگر نرمال باشد Adnas مثل کیم یک روز به 3 بار ریش گیردم ریشش دراز میماند Ya biz bir sebor iş giredim. İşeş daroz میمونن. پریتام آتگاش Tagaş ریشه گیفتوسو. پریخماخر و گرفتن نگیرد On się drugich stryżo, da. ریشتر پیرامه چند کسی گیرده ریش خدا ایستادم میگه Evet. Ma hazır bütün digit söykeden xay. niye gamle zaşıma beter اینا بگو نمیافتم ولی خب چیزه فقط زمین با خوب میرد لیکن چرکین نمیشه سایه گانده تیاره ای بچه تعریف کنه نه سریاس نه گفته گپو خوالی نیست نیست من خیلی سخت میاد شما این خیلی چیزا که اینترسانت میکنید من не хай логически гуфта стоит у нас клиническое мышление развито у врачей шумо вай ҳамин нағз будагиҷо ҷамбас кунед ягон саволи пин خیلیش میچانم باشد تاگازی من سخت شیوام تو بینم این بعد این انگه واپروس تیمی اینو نزدیکتر بودن سراز مییاونده Xay. Медицинский tema mi? mana کدام ساعت یک روز به 2 بار وقت انیق نشان میده любой соат نه як рӯз ба یک روز به 2 بار انیق نشان میده خلاص любой ساعت любое время وقت انیق نشان میده як рӯз Ne, ба şu sal xato qaldıqdan, mi? ози кадом соат як рӯз ба ду бор вақта аниқ нишон медиҳад вай аниқ не ки соат ها ساعت Şu diğer o şey. دیگرش постоянно وقت انیق نشان میده вай ба какие время мебурад передача время да телевизор соат 9 ба время мешуд نه ҳамун фақат соати 9 аша медидем да мо خیلی یک سوالی شما میدونید قینچه دادم و یکی دنگه بگم Ben sizi köyünemedim ama. En даже поговорка есть. какая поговорка шагает Xavay gönga cevap миша сразу же. ахай чи ако мо идеалне не гаузани то мо бой додам Сломанные часы каждый раз показывают. одно и то же شتم hangi saat? Jak vaqt be. شتم hangi saat? Jak vaqt be. Vaqti to'g'ri nishon etadi. یک روز به 2 بار ده ҷавобаш буд ки соати вайрон Da. Soati vayroni yo inki misol ё bateri чори шав ё чори саҳар нишон метад Mana dur bana red bana. یعنی Strelkash nagash to. یک روز به 2 بار соататон вайрон نشان میده Ve bateri shtas. بهترش نیست хай чи нагуфтам вайли نیافتید چیزه یا چرکین کنیم سفید میشد تازه کنیم سیاه میشه чизе чиркин кунем این последнیش منه Çirkin kuni siyah meşad. сафед Safed мешад meşad. тоза кунем сиё мешад چیزه چرکین کنید مثلا وای Oldu. سفید میشه دو обувь نه Şey ne ne знаю. обуви сиё Krossovki sefede ne kene işte diyor ki. نه آبوف نه وای
گفت نه балони мошин ме прям сабсафед мешавад чиркин шавад белый да вот сапсафед белый надонистам шумо надонистед не гفتم yes ками дитта عجزه گویچی مویم интересно доска доскаи сабз асоси доскаи электрони буромадагӣ не доска сабз шуда гитори электронный бромдага о электрони буромадагӣ оз доска доска де караченг логически мехе ин буд саволҳои мантиқӣ шумо ба махсуко ребусҳои нишон метиҳанд картинкаҳоя шумо ҳамаша якта кида кадом мақол вай ба рус будагиша ёфтанатонад мақолаи тоҷикӣ тоҷикӣ шумо метавонед өрисша гуфта агар донам мегум мақсад мӯли мақолҳои тоҷикие масалан өрисшамай аст вешамай кун гапо унчу бигирим гар ҳамаш вай ку всё равно мегузарад ку кеча вайд мегузарад хай бето я попробовать мекунам шуд мо зяхтиса гуфтамонам дӯстони азиз чун ҳар вақте то далерҷон ёфтане агар шумоҳои ойтон оз экранои шумо мебурад шумоҳоям бемалол комментария нависитон мнени шумоям мо интересне ана кани гирам чӣ бемалол так шав ба кор кори шав хандаи рӯз правильно он шуба кун дасти набаро намедонам мекунам хаку ин чиза мӯл гуфтагиам худ бетон ҷамбаз кунем хона равем яктика не не ина не меси виду кори шабхандаи рӯзе худшон шаб шуда баровада саҳар вай на свежую голову Да. омада навистан заключение дига да утро вечером утреннее гуфта мешад так да хай ин вай ош бепёз намешад духтар беноз намешад правильно ин вайми гидеми гиде гиде ежигненики почему почему так ин талбидосме не даст дароз кардасме не вай худи даст просто даст да яъне мана намедонам дасти сиёҳ гулбои силуэти Соя. мардака мардак ё соя не соя не мардакам хай одам мардак хай одам да одам дасти одам гул ана баракаёвид о гузаронид ин просто вай напрямую гӯй мешудасам баъзош мехе баъзош сахт викидон накорне яъне студент баровар битамима не 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 сөзам сөзам колодец қудуқ сөзам қудуқ бел яъне прямой гӯичи мебурад не это в вашем случае ин чиз очин даже вай одаме ки мӯл илм омӯхтагӣ одами хондагӣ ваям номазе буд ве сөзам сөзанам ақудуқ меёвад не ба бела бел кидя бел кетя не это неправильно даже Незикам не, не близко хондагӣ одами хондагӣ инҷа баробар чизе баробар одами хондагӣ век живи век учись борин не одами хондагӣ шуд ёфтам одами хондагӣ ҷудоям кама вообще по уровне образованности ақудуқ сөзан ёфтагӣ тоҷикистон ҳозир вай биде бивши срб ҳама баланд мисад медонедме по уровне образованности да на душу населения тоҷикистон више образованиядор одам мӯлтар чем вес бивши ср ай қудуқ сөзан ёви белам меёвӣ не не ако ина бене ман шумо ёрдам ҷамъи кардам подсказкате ин чокадост хондос чизе гуфта мешад амине учёный студент студент дониш чон мекунад меомӯзад омӯхтан илм омӯхтан баробарӣ бо сөзан қудуқи бел чо обгирию ина ба ҳамн прям хонда мешавад гуфтагитон ҳамун ҳолангӣ бо чоҳковӣ илм омӯхтан баробари бо сөзан
چاه کوفتن حساب میشه. همین خیلی مقاله است. اگه شوندگی نه شوندگی. شوندگی می؟ این به معنایی که علم آموختن همین خیلی کی آسان نه. آسان نه. علم آموختن آسان نه. هم خیلی молодцы, мы все молодцы. کار کنی پول میاری. اکو можна і так сказати, не кивай хене, аз машмо. Хаку ин арақ када кор кадос. Меҳнат куни. ҳаво нигоҳ кунед. ин унтуми? Да. ин давомаш ина. ин ё ин унтуми. Не, ҳамаш давом. Ин айн сар меша? силикон де вот так. Mehnati odam barobar tillova mo'l o'y nakun. Ani o'y nakun demani, o'y nakun. Агар кор куни пул меёбӣ, кор накуни чӣ намеёбӣ? Чё-то такое, не? Меҳнат кади? Mehnat barobar tillova. Mehnat barobar tillon не. Беранҷ наояд ганҷ. Mehnat kishtost, да. Ина делереко ки то шабаҳ намеёфт. Лекин диге хел гуфтиам меша биструда невисиш рипруда. И ҳамун чиза просто верси сал диге хел. Ҳагӯи дахи версиш ман. Ин чиз ва. Верси медонам ки. Ин адоме? На верси медонсти на тоҷикша. Ин буд ребусои мо. Як чиз фикр кардем мо аим пешанги барномаҳо ва меҳмонномо ва сравнение мекардем де. Сравнение ба соҳаи худошон. Акон аз соҳаи шумо ман грубо говоря духтурои анчунон намешиносам и халқам мумкин нашиносам. Ҳам ба шумо як чизи нав ихтироъ кардем, як рубрики нав бировардем. Ситорое ки ход Тоҷикистон, ход дигар давлатҳо шумо ҳамоҳо ва заключение метид. Исходя из номошон, например, фаҳмдидми? Аз фаҳмдид, да? Не, ман пример биёрам. Ман ино пример мебирам, чтобы ино представление шавад. Ман шумо Лионел Месси мегӯям, шумо мегӯед ки ташхис нишон дод ки, мерди нишон дод ки, допустим, инанда почкашанда магниташ ки ина давош фақат золотой мяч гуфта метавонид. Мисол ба. Представили себе, да? Озо ман шумо ном мегӯям, шумо ба МРТ ва омдагӣ шумо типа ба МРТ кадиду. Ягон ташхис монам. Да. Исходя из номаш, исходя из характераш шумо ба ягон хе чиз гуфта метавонид ки ягон не только касали, просто исходя из его характера вы можете сказать, что этот человек вот страдает этой болезнью и давош манин чиз. Фаҳмидам. Фаҳмидӣ, да? Хай кани биёед попробуем. Тасаввур кунед ки мана ташхиси шумо Майк Тайсон омад. Майк Тайсон? Да. Ташхис. Вай, ташхиси вай мо кете кадем. Аҳа. Да желудкаш гӯши соперникаша. Гам нет. Давош севеку. Давош пеши гастроэнтеролог рӯй мекунем, ФГДС кате мегирад. Илон Маск. МРТ-тон ба омадану. Хайт се ҷавоб метидам одамат се будааст касалашон. Ай, ма Илон Маск ба мағзи сараш ба дута мағзи сар диагноз мемондам. Вай дута мағзи сар ёб шуд. Притом якташ чипи вайгӯ дискуссия нейролинк кате. Например, Starlink аш ва қӯш. МРТ туконем каллаш вай ба часпид гӯед. Мозгаш ам. Чипаша. Хай. Хай тасаввур кунед Фарух Сангинов омдан. Се диагноз. Чизеви омдан чо кадам одам ман намедонам. Хай шумо мана рентген кадидми, диге кор кадидми, абу гӯйчи кен севи омдаст. Фарух Сангинова хай мо гирифтем МРТ ба. Аҳа. Ҳамин асла ҷои шумо уже психолог мефисондам. Чӣ ба? Не, у него этот калашан слишком юмораш баланд. Нейропатолог ба? Нейропатолог. Хай гуфтам. Я согласен. Қабул, да, согласен с ним. Юмор у него зашкаливает. Рафту Джеки Чан омад. Вай ҷои дурусташ набуд. Чо мекунем вай? Да кете мекунем, вай ҳама устувонош ба ҷои шикасти кӯйна мо меёбем. Мехела. Чу гуфтинанд ва овол ягон устағони дурусташ нест. Каскадёр кунам.
ҳай тасаввур кунед Ҳабиб Нурмагомедов омад. О. Ягон ташхис гузари он том ягон касалиш ба даст ме. Хабиб Нурмагомедов айдаруни желудкаш ва ёфтем мо. Мурғ ёфтем. Вай сах чикина нағз мебинад ку. То есть Конор это. Шимон ресторан. Сам не догнал. Қабул. Криштиану Роналду бё чи? Криштиану Роналдо. Криштиану Роналдо ҷои устухонои пӯчаш ба мо вай ранги вай кадай ку расамаха ба титановый вай ёфтем. Фамо. Титановые кости. Ну хай, человеку... Чи буд номи ҳамон устухона? Адамантия дорад. Человеку 40 уже больше, да? 41 бадака мезанад ҳамин сол. Ҳолам вай Давида гаштааст ки авай 18 солаҳо беҳтар медавад ҷӯш. Вай ола анча медаваду ям. Да. Тасаввур кунед. Клиники шумо ва ташхиси шумо Мари Кюри онда. Ким? Мария Кюри Складовская. Хай. Хай ҳама одам чи ташхис гузарондитон? Мари Кюри он одаме ки рентген ихтироъ кардагӣ. Ина гӯйдде ман бо ино тамоша кардам. Мо намедонем. Дорми? Вай сураташам мебрад, ӯза ҳар якта одамой гуфтозги вай ба экран ба сураташам. Вайо биён агар мо вайо рентген намекунем. Ча гӯед? Вай худаш облучённое, да? Ну да. Кстати, она облучение мудага? Ну, она здесь сейчас немного спорный вопрос. Вильям рентген бровардаги рентгена, ёки Мария Кюри бровардаги. Она его больше как мардум вай кадай. Пампадаги, бале. На самом деле дига кас ихтироъ кардагӣ. Она изобрела радио бровардаги ме. Ё хато накунам вай таблиси Менделеев бар элементи радио даровардаги, радиация, которая ама бровардаги. Амин рентген агар мо гирем, якум самый знаменитый снимок рентгена это Дасти Зани рентген Вильям рентген. Вильям рентген, да. Хайкун инҳо основателои всё равно ҳамин вайда медицини рентгенологию ва ташхиси ва пештара гӯем карам химиша. Хайку ҳонли Конор гуфтида ку Конор Макгрегор биё чон гунид. Вай Конор Макгрегор даруни хунаш ба вай даруни вискиш ба мо хун намеёвем. Конор Макгрегор. Ҷои хунаш вискиш гаст. Ҷои виски гаштаса вай ба анализ гузаронга ҷои вай ба хун бар виски биромдагӣ. Хай тасаввур кунед ташхиси шумо Дональд Трамп омад. Точно психолог мебисонем. Ана ина розима. Ани тёрме. Айдаш тёрма ҳамин ажузнал. Шогирд ёд гирифтааст. Ин чизе ба ажузнал. Шогирд бояд устозро қоил кунад. Дигар чиз не. Хай мана последнийшон тасаввур кардем Мистер Бин омад. Мистер Бин омад. Роуэн Эткинсон. Вай чи дард доштааст? Хай ку дардиши шумо гӯед ман надонам. Не шикоят кардем биёд. Шумо шикояташа гӯед? Шумо шикояташа гӯед? Излишний юмористический харизма, что ли? Не, мо вай рентгени кист кардем, чилики мобайнаш нест. Мӯл вақташ ма нишон додаги. Да, было такое. Ин буд ваҳое ки Неки хам додетон аз ҳамин ҷо мана. Хам додаги мо не, камтар напрягат кардетон. Калла кор кард. Ин буд рубрики специально барои шумо ихтироъ кардем. Мо рубрики якум бор экспериментальный. Ташхис истораҳо. Экспериментальный. Это первый и последний раз, говорит. Не, почему? Мумкин дафъа бо ягон духтури ҷиғзиним бо ҳамин чиза гузаронем. Хай майлаш. Хай ин буд рубрикаҳои мо. Мана чӣ гуфтанӣ доред акамана Далерҷон? Мана ҳамиқатан мана барнома. Одамова ин уиҷа охири ваямо барнома шумо одамова чизе маслиҳат метид барои сеҳату саломат гаштанашон? Барои сеҳату саломат гаштани мардуми мо якумаш ман тавсия метиҳам ки
خوردنه که کم کنم. خوردنه. Да. خوردنه کم کنم. Biz kamtar xurana? Да, да, ها. Да, речкам. Камтар хуранна гуфта онон хлак олсин. Чи ба? Час ба статистики ҷаҳонӣ ба фавтшавии одам аз хурдан бисёртар, чем аз гушнагӣ. Масалан, Африка диламо месӯзад ку мебинем бечораҳо ҳеҷ чиз хурдбай надоранд. Неки ҳозир статистика бардоред, ай хурдан мешан ожирение, мешан касали қанд, мешан касали дил, сердечно-сосудистые заболевания, касали ҷигар. Фаҳмидастона? Ай хурдан, Gastrit, bastrit. да, парҳез беҳад чизи нақс. بهترین Xırdını kontrol qılan aqlar. Хурдана кам кардан дар кор, контролни кам кардан дар кор. کام کردن دکتر. Рӯзаш ба ми як борам хӯред, ин зӯр барои организм. Это дробное питание называется. Як ризбе як бор хӯридагар сони одам язва паза намешад. Ҳичи намешад. Ин язва аз нодуруст хӯрдан, это неправильное питание мешад. یک روز به یک بار سیرکو خورید که نشینه یازمه میشید. Набовшад. Ако, може някакво тъфамо хай. Прям в тема вдас. اکن توفی ما связано со спонсори ما شرکتی نوری معروف که در قلمرو شهر خوجند بهترین سامبوسه خانه‌شون هست، مانتو سامبوسه. به شما پدرشین سرتیفیکات میتین برای سیت مانتوی تاشکندسکی این بهترین خواهید یک بار گیرید، خواهید کم کم کده خور رفته هر دفعه همین کتی رفتن دار یک بار اینه برید تمام شما وای میکنن نام نویس میکنن تمام نویسته میگیرن. نه خواهید یک بار 30 شتوک یک بار میگیرید. اولی تام که نه دیدید سیت مانتو یا تا اوجنبا یا روز به یا بار میخورین. правильно. شما یک بار سیت مانتو خودی میتونید. اویله گفتیا. ها اویلوی می. چهار کس باشن که خودش نرمال نه. زه رحمت فکرین این فکر نقد کردم. خیلی چیزا مولتر کنید. سلامت باشید. برنامه‌تون با اینترسنت تماش. درباره برنامه ما چی گفتنی دارید؟ من از گفته خودتون که شما یک عمره که برنامه اومدید. Какие у вас впечатления и какие предложения? И пожелания. Пожелания, да. Хорошо. Мақсад хай барол чихе гуфтам якум бор, сирам волнение ҳаст. Лекин рафта ин чиз гум шуд. Дукас шумо аураи вай создавать мекунетон, спокойствие, где можно расслабиться и спокойно обсуждать. Одами худи. Предложение. Подаркотуна зиёдтар кунетон. Қабул. Ина набуретон. Индиже набурим. Ако ин чизе шумо абрешаст кунед спонсорoi ки оли мо спонсор намекунад. Сахт дастгирӣ кунетон, барномашон зӯр. Мақсад рӯз ба рӯз ино ҳам мухлисошон мӯл мешад, меҳмоношон бо бақувваттар мешад. Ҳамин ба ино дастгирӣ кунетон. Куҷо кор мекардид? Ухмонеким. Дар Тоҷикистон. یکی علی بالی استول ما خالی اینجا فقط نه که خوردنی دارو وریم اگه کلینیکی هم جا شده میتونه ممکن باید کوشش کنید برنامه‌تون интересный. Можно есть о чем поговорить, что-то разобрать. Ваётон чхе мегунина конкурс не рубрикотон тоже интересный. Хай вы, я знаю, что вы еще что-то еще больше придумаете в будущем, баройки однообразие всегда надоедает, но вы то, что мehmon она уже духтур таклиф кайтон, мунки агон депутата таклиф мекунетон дафи дига. Мунки, аҷаб не. Айнба. Озо худохоҳад плананда депутат не, спортсменоям, мисол варзишгаро. Хай оянда бо мебинем, бо ки тоним ҳаракат мекунем, даъват кардам бе. Шумо раҳматуллоҳи калом ака. تکلیف موی رد نکرده آمدگی تون به میدونیم که شما یاگل کسالون های اوچرات که همون میبیاد همشه پرتافته وقت جدا کرده آمدگی تون به رحمت سلامت باشتم رحمت کردم شما بیام شما رحمت خداوند بیماران و شفای کامل ده مخلصا بیام رحمت که همیشه وقتشون جدا کرده موی برنامه تماشا میکنن لایک میمونن کامنتار مینویسن شما بیام رحمتای کلام تو
تو بازدید تا تا دیدار برنامه آینده. همه خیر خیر. سلامت باشید